अहंबदा मरुइब पाउ खाइदेम ओंबी चौब देवी की मिसी के मरी लेना SIT एम सेमदुना पुंग कुनमरी की मनुंगदा थाजनबेगी थबक चथाहनबियु मापीगनी थिजनबेगी थबक चथाहनबियु हाइना JC की माइकेदगी गवर्नर दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे अमदी मैतै हेरिटेज वेलफेयर फाउंडेशन ना अथुगु मतमदा सोल्यूशन अमा पुरक्तुना मणिपुर थोकलिबा क्राइसिस असिबु लोइसिनबा अमदी मणिपुर की येलहो फुरुप सिंहबु कन्वीनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबा सिंहबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकजरी हौजे मैम द पाउ मुचा खाइना पिजरी खाइदेम ओंबी चौब देवी की मिसी के मरी लेना SIT एम सेमदुना पुंग कुनमरी की मनुंगदा थिजनबेगी थबक चथाहनबियु हाइना JC की माइकेदगी गवर्नर दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे हौकिबा चही की डिसेंबर की तारीख 23 लैखिदबा वांगोई खाइदेम लैकाइदगी खाइदेम ओंबी चौब देवी चही 23 की मिसीबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोखरबा मतुंग गवर्नर दा पिसिनखिबा मेमोरेंडम अदुदा चौबगी मिसी असि नुपी की मथक्ता चथबा ख्वाइदगी चौबा तमथीबा क्राइम महाकी मिसी एसिगा मरी लेना FIR अमा रजिस्टर तौदुना थिजनबेगी थबक चथरे हाइबा JC ना खंगले अमदी महाकी मपुरोइबा मनेमबो याउना मियोई मरी पुलिस कस्टडी दा लैरी हाइना सु खंगले अदुबु चप चाबा वयल फंगनबगी दमकता मिसी एसिगी मतांगदा SIT अमा सेमदुना पुंग कुनमरी की मनुंगदा थिजनगदबनी SIT सेमदुना थिजनद्रिबा फावबा पोस्टमार्टम तौबा यारोय करिगुम्बा वाफम असि थबकता ओंथोक्त्रबदी JC ना लैदिबा CSO मैरा पाइबी पुमनमका तानादुना अकनबा खोंजंग कया चंगसिलकनी मियामगी इहुल खंगना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अमा ओइना गवर्नरना अचुंबगी दमकता थबक तौबीरकनी हाइना JC ना थाजबा थमली हाइना वाफम असि मेमोरेंडम अदुदा यावरी मैतै हेरिटेज वेलफेयर फाउंडेशन ना अथुगु मतमदा सोल्यूशन अमा पुरक्तुना मणिपुर थोकलिबा क्राइसिस असिबु लोइसिननबा अमदी मणिपुर की येलहो प्रूफ सिंहबु कन्वीनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा मेमोरेंडम अमा पिसिनख्रे मेमोरेंडम अदुदा चिन कुकी जो ग्रुप की अलायंस फॉर नम्पी अवेकनिंग मूवमेंट कानमगी मथक्ता कुपना येंगसिनबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सिक्योरिटी रिव्यू तौनबा अमदी कुकी मिलिटेंट सिंगगी मरक्ता लैरिबा सु एग्रीमेंट अमुक्का हना री एग्जामिन तौनबा वाफम थमली लोइनना लमदम असिगी सॉवरेनिटी अमदी इंटीग्रिटी दा सिंगरकपा खुदिमक इंडिया लेंगाकना येंगदुना लैसिनदबा वाफम सिंग मेमोरेंडम अदुदा यावरी लेबाक अमा चौखटपा हाइबसी अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगी थौदांग चाउना लई हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओ जोइना फोंगदोख्रे वाफम असि रेडियो लिसनर गिल मणिपुरना अनौबा चही हौरकपगी अहानबा नोमाइजिंग निमित्ता चही खुदिंगी सिनबा 13 रकसुबा रेडियो तारिबा सिंगी सखंग माइखंगनबा थौरम अमा बर्मपुर अरिबम लैकाइदा लैबा सोफिया बसस्पति मयमगी संगाइदा पांगथोकिबा थौरम अमादा हाइखिबनी थौरम अदुदा सकनाइरबा एक्टर ख्वाइराकपम विश्वमित्रा सीनियर एक्टम फ्राइलाटपम सनातोंबा अमदी मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफमदगी लाकपा लिसनर अमदी रेडियो स्टेशनदगी लाकपा अनाउंसर सिंगसु सरुक याखी ओजोइना मखा ताना हाइकिबदा पार्लियामेंट नत्रगा स्टेट असेंबली दा मियामगी मिहुत ओइना काकिबा रिप्रेजेंटेटिव सिंगना मियामदा पाउ अमा योहनगे हाइरबदी प्रेस मीडिया की खुथांगदा योहली अदुगा प्रेस मीडिया हाउसिंग दा थबक तौरिबा मयाम असिदी अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नि अदुना प्रेस मीडिया हाइबा सिदी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमददी यांगलेन सरु ओइना लेबाक अदुगी अफफत्ता चौखट थौरांग खुदिंगदा चाउंगा थौदांग लौरबनी हाइबा वाफम थमखी law of the country constitution haide masina haiba kaya sipi madudi ain semabodi mathanga ain du salaiba executive legislature executive and the judiciary bizarre wicham loinana mari subada praise mari suba democratic की तंगाई फतवा organ से की मनुदा praise है जी अमनी
adubo press includes I know kangje bada hoji khabar ki pau ini tu dalte sei ba ada mayam se masih the pong activities mayam se masih yauna democracy ki achauba makong amani maduna Pandit Jawaharlal Nehru had been praised. He is the unelected representative. Assembly the Laiba, MLS, Honorable, Bharat Parliament, Member of Parliament, Makoina, Prajagi, message Mayam Purga, Laiba Kagia Popata Mayam Kapam, Maduna elected Roy. Aduga Madu elected in the Tava, unelected representative, Siakudamoina. The editor, Oina, covered the Hoviva, cable network, media house, the Toviva. Loin the Linona, all India radio, the Nataga, Didikeda, Masipunamaksha. It includes the unelected representative of the democracy. Mayang Imphal Assembly constituency ki manung janna tongan ba mafam sing de laiba water supply sing ACSC ki MLA Kongkham Robindro Masama ki yauna PSED ki Chief Engineer Laishram Kiran Singh amasung Executive Engineer L Rosan Singh amadi atai official sing ga loin na pun na chatuna gengsin kre khongset aduga mari leinana MLA Robindro na fongdorakpada Sabung Company Vengun Uchiwa Wangban Fuwakchau Komla Khong Hiang Khong Lafupa Tera amadi Khodak Talaiba water supply singi manungda Jal Jeevan Mission JJM amadi NDB gi senthang makhada saba sing loisilakpa yauri aduga loisindriba khrasu yauri maramaduna loisindriba saruk sing athuba matamda loisinduna miyamda thaknaba ising fanghanaba mari leinaba department ki chief engineer amadi mari leinaba contractor singda akanba instruction tawkhre hairi Ngasidagi hauraga tha asigi tarik 13 fawba chathagadaba hunger free week ki manung channa cook meal distribution ki thoram ama ngasi ahan boina samurau high school da hangliba relief camp da laiba IDP sing da chaklen ama pizaduna hogdokre Lions International District 322D Manipur region Lion Club of Kanchipur Centurion Kanchipur Greater Kanchipur Palace Kanchipur Unified and Lion Club of Singjamai punna kutsam naduna sinba thoramaduga mari leinana district chairperson L Opendro Sarmana Fongdo Kibada Malemgi mapam khudingmakta hunger free week ki thoram pangtok nabagum Manipur da su leiriba Lion Club kuntra taret na punna sinduna tongan ba mapam singda leiba school gi angang sing children home gi angang singda achapot pizaba amadi cook meal distribution tauba amadi aroiban nimita khwairamban ima kaithelda street vendor family ba ima event singda acha athak yenduna pizabna thoram asigi mapungoiba thoram oigeni haiba wafam thamki Malay masigi prithvi ki mapam khudingmata pangthoiba hunger free week adu akoigi hogdokpagi thoram madu ngasi pangthok chabani masi ngasi dagina hayeng January gi 13 phawba chatha jagadabani aduda khoina ngasi ahalaman singa tanarga khanariba program singa se Manipur gi mapam khudingmakta maruoina Moirang Kakching Thobal Ningthokong Oina Moirang na chingma phamda khoi Lions Manipur gi leijeriba Lions Club kuntha tare china tongan na khaidoga khoi gi mayamda school gi angang singda children homes ki angang singda achapot pijaba aduga athongba cook meal distribution tawba se khoi chatha jabani masi prithvi gi malem gi mafam khudimakta chathariba program amani aduga aikhoina ngasi tawjariba program asigi mathangda numit 13 ni tarik 13 phawgusigi program si mayamda kuina thamjariba duni aduga koigi aroiba program si am chaungna khoiraman kaithenda January gi tarik 13 da mafam aduda phamiba street vendor sing imai ben sing aduda mafamda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯐꯥꯁ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯃꯗꯨꯏꯗ ꯃꯤ 100,000ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯖꯅꯕ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ lamdam asida mahausa gi ing tappa hanjilaknaba khongthang punna paikhatpada panthadanaba apunbegi thodang lominasi haina Federation of Civil Society Organization Fox Manipur gi maikei digi fongdorakli organization asigi maikei digi thadorakpa chiro lamada tongan tongan ba furuk kayana punna kundaminaduna amadi furup singna amana amagi mapan tangnaduna semgalakhiba apunbegi saktam adu chahi tangkak kharagi matam asida mami samlakpagi phibam ama lakpa si laibak thibani kundaminariba kanglup maselgi marakta amana amada थाजनब वालकपा मानबा थवोम कया चथरकपा सिना मणिपुर अपुनबगी सक्तम दा चाउना सिंगरकली होंगलकलिबा फिबम असिदा नवहोंगना अपुनबगी सक्तम अमा सागतमिनदुना लमदम असिदा महौसागी इंगतप्पा पुनसिरोल अमा हंजिलकनबा होटनबगी तंगाई फदबा मतम अमा लाकले हाइना Fox Manipur na lawi amadi kangluk ki irang na sokhalaba lanjena khaba miyoi singna masagi mayumda hanjalakpada taramna okpina ba miyamda apil torakli loinana khamtheng na awaba chaitheng kaya mayok nariba nakal animaki IDP singi senmit lon fagatna ba effective amadi practical oiba akhanna ba policy ama Manipur lenga nga athubada paikhat piduna lamdam asida mahausagi ingtappa hanjalakna ba khongthang sing thabakta onthokna ba apil torakli Kangleipak News Tengbang Loop KNTL gi maikei digi anirak subo oina lafupa tera khunau dagi tayen jam bobicha gi damak angamba tengbang pikre Imphal West gi lafupa tera khunau dagi tayen jam bobicha sahi amagi mamang dagi masagi kidney ani fail oiduna aruba phibamda lairakpana anaba layengbada mateng oina ba haiduna KNTL gi thomi singna mahaki yumda chatuna lupa lising kunbanga Supna chamagi oiba sel gi tengbang adu khuchina kibani hairiba tengbang pibeki khungchat aduda KNTL gi president takhelambam Bobby vice president Arambam Bedana general secretary Saikom AB Mitei publicity secretary Rose Maibam amadi loop asigi maru oiba thomi singsu saruk yakhi ngasigi tengbang pibeki khungchat aduga mari leinana KNTL gi maike digi Bobby cha gi anaba sina maram oiraga imung manunga nangliba awaba sing kharada oirabasu mateng oinaba lamdam asigi miyamnasu angam mateng pangminasi haiba wafam sing fongdoki amaromda anabana maram oiraga yumdagi handopangam dana lairiba tayenjam bobicha gi loinabi tayenjam romana fongdokibada mahaki mapur oibana aruba phibam amada yumdagi handopangam dana lairakpa sina imung aduda hena awaba kaya mayokna bahaibadu oirakli masida natana chahi mari khakta ngairiba mahaki pikliba macha asibusu ngasi fawba school kahan basu ngamlaktri maram aduna KNTN na imungi awaba kaya masakhang angamba tengbang pibirakli basigumna mahaki mapur oibagi anaba sibu mapung fana layeng bangamnaba lamdam asiki miyamnasu angamba tengbang pibiyu haizarakli si Kangleipak News Tengbang Lupna akoi lafat tera khunau da leiba tayanjam bobicha gi yumda lupa lising kunga manga ga chama koi tengbang piba lakchari mateng pangbiar kiba khwai tarabu Kangleipak News Tengbang Lup KNTL gi maike degi haninga liten thala ise hoi ima hoi inau de upanupa jing bung chine laktana ai ipuroi bagi tamakta ana ba pharo dana lupa lising kumanga ga chama ipuroi bagi tamakta mateng pangbiar ko ai mayam buta ga chare rakhumnai sige makata ma ai ipuroi ba manung chibiu ai cha chai ahum ma kai kitang helak pada mangadi isi kun ka ba ji yare na lai ta bani na isi kun ka an ma ju ngam dari ji baba si pure ba nu chibi na ai ba nu chibi na cha ba nu chibi na lu pam to ai so ma ka em to jo ngam ma teng pa mi na i pure ba ki thoi kam na ma teng pa mi yo Wangoi SC manung chana leiba leisangkong kabui kulda pangtokpa chakan gan ngai kumaigi humri chanba nimita Wangoi SC gi ex MLA oina lukhoi sarukya khre kumai da sarukya kiba ex MLA lukhoi na paumi sing da fongdorakpada Manipur da khundariba kabui furuk ki khwaidagi chawba kumhai ama oiriba chakan ga ngai na lakpa sida Manipur da leidiba community khudingmakna khena bathamdana thaina dagi ipa ipu haktaktagi amatta oina khundaminaduna laklaba lamdamasigi apunbagi saktam kaihandana thamsi loinana Thoganingdaba kangluki irangna mapung fana
pangthokludraba kumhai asi kumsi jahidi mapungfana pangthokpa uri masida kanglup amana amagi harau nungaiba amadi awaba lakpada saruk yaminaduna amatto oina hingminase haina apil tawki ꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯦꯄꯤ ꯆꯀꯟ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤꯁꯨ ꯈꯨꯜ ꯑꯅꯤ ꯂꯩ ꯂꯩꯁꯥꯡꯈꯣꯡ ꯀꯕꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯀꯕꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯁꯥꯡꯈꯣꯡ ꯀꯕꯨꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ 35 ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯔꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯦꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯣꯂꯤꯗꯥꯔꯤꯇꯤ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯔ ꯏꯪꯊ ꯇꯞꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯦꯄꯤ ꯆꯀꯟ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯪꯅꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯕꯨꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ Panthoibi Housing Finance Company Limited na Job Creation and Economic Development in our state Manipur Haiva Hiramda Convention ama sinduna pangthokre Palace Kampang Labor City Convention da pangthokiba convention aduda Khaidem Mani Singh Senior Advocate Sana Mani Singh Yambem Retired General Manager Navrat Aribam Notoneshwari Devi Retired District and Session Judge Haurungbam Sarat Singh Retired Colonel Indian Army Lehautabam Sarat Chandra Sharma Political Analyst Chongtam Bijoy Singh Socio-Political Commentator BB Sharma Political Analyst Dr. Danabi Laishram Social Scientist Dr. 𝐶𝐻𝐸𝐯 Professor MIMS Manipur University 𝐋𝐢𝐯𝐞 Auba Convener Kokomi Amadi Thokchom Hemo Singh Chairman and Managing Director Panthoibi Housing Finance Company Limited na Chingbana Athoiba Mithunglen Singh Oina Sarukyaki Civil leriba, experience leriba, equifax leriba, CRIF high mark leriba, high revisions that we have registered every all these CICs. Aduga also akoi financial intelligence units, FIU, Government of India. All these we have settled everything, we have registered everything. Today it has become a legal entity. Actually, it is very proud moment. I am telling you once again to all the media friends. Have a thing asagi akoigi. Iramdam from this very smaller state ko picture raba ko iramdam sana leba Manipur sida ko Manipuri people is ha ko na lingsak ni khataba set up tawjaba ko iramdam sigi Manipur sigi leba la how the soil da set up tawjaba sumba public limited finance company ma promote public limited finance company no hajar targadi public limited housing finance company hariba country sigi total number of housing finance companies hajariba 90 levels out of this 90 is kara no have a kanda LIC Housing Finance Limited, ICICI Home Finance Limited, PNB Home Finance Limited, Tata Capital Home Finance Limited, etc. Heavyweight Minglun Banjaro. High River Mayamsi Manunda, especially and particularly from its vision. This our Panthoibi. Our means all the people of this our state Manipur and as well as all the people of Northeastern region all are included in this word hour. This our Panthoibi Housing Finance Company Limited, I am telling you once again, this is the first and only housing finance company in the entire Northeastern region. Sigi magi job creation have a kanda ekona khaminari doni masagi Kotak Mahindra bank har kana se koi NBFC mon lakoni Kotak Mahindra Financial Services Limited suklagi mi ahum khaktang staff member ahum khaktang hogi masi today it has become 2,46,000 staff employee pigre very wonderful journey just like HDFC koi Panthoibi housing is the same category ni
first housing finance company in the country, Housing Development Finance Corporation Limited. It was set up in the year 1977 by Mr. 𝐻𝐷 in course of time, in due course, HDFC Bank have a commercial bank float over. The total asset size of HDFC Limited and HDFC Bank. HDFC Limited say parent company is HDFC Bank merged over. Right now total asset size of HDFC Bank it is 42 point something lakhs crores. It is very, very wonderful. High river Mr. H.T. Parekh said just after retirement at the age of 62 years, he set up this HDFC Limited, Housing Development Financial Corporation Limited. Like that, this of Punjabi Housing Finance Company Limited also in course of time, Iramdam State City, series of awam Kongayam, wonderful. Joint venture on the collaboration basis, the collective effort a very strong unity. Let's do something for the sake of this our state, Manipur, whatever we can. I work alone. Tabak to Minaraganda, Iramdam say, me yam Hantana Kaliba, Kolib, even equipment without the white rubber, Latin of my filter river say, I quit a cut of Manakanda. Manipur, what kind of institution is this? And I will see India Sinma. Manipur Pride MMA Rise of Warrior 1 haina mingthonba event ama sahi asigi April 3 tagi haudoklagani haina Rise of Warrior 1 gi event director Rangam Chiruna Fongtorakli wafamasi ngasilamdam asigi MMA fighter singbu malem gi thakta pukhatnabagi pandam ga loinana pangtokadoriba event asiga mari leinana Chingmai rongda laiba Classic Randegi Dynasty Hall da pangtokiba pawgi mifam amada fongdokibani mahangna makha taraduna team Bondo MMA Fitness Management asinduna pangtokadoriba event asi maru Lamdam asida hauzik oidiba wathok lanthok kaya asina sanaroi singda mapung fana sanaba phanglaktabana maramoiduna mapalamda chatuna sanarakpa sing asigi khanduna masana asigi sanaroi singbu mapung fana semgatpa ngamnabagi pandamga loinana khongthang asi paikhatlakpani amadi event asida amateur amasung pro fight sing leigani loinana event asigi screening April gi tarik 3 gi mamangda pangthokan haiba wafamsu fongtoki Chanaroi Singh constantly press fraternity and support everybody encourage everybody the next event our entire efforts from the grassroots level will entirely depend on the press fraternity. Once again, we request you today, and we hope that we will keep the Manipur Pride MMA Rise of the Warriors shining as a proverb well, beginning is half done. Azalla haukiba, azalla taurang taukiba, pugning mayam, jen manana, beginning taukibusna, Lucian Musu Fazagani, Habagi, confidence at the lazy. We will keep doing our efforts to promote our Manipuri mixed martial artist to the very best of our level. 4 years old. Adubu akoi fighters sing jena kamai tawre akoi Manipur gi laireba situation jena ro record tan bhai akoi je technology share do haina mala je ESPN India le je ESPN ne yoga sida akoi fight kudi bang se professional fight kudi bang chalna record update tawre adi maam so gen technology halaga Jojo Rajkumar technology namai technology roshan naina haji pro fighters sing gi or share do or ESPN India halaga dum thokone hoga adu akoi fighters sing record se yani ke update the October organization just like October organization the proper sound like the CBD reposition say during number around the fight yam fight zone around the fight mostly around the fighters at the point but fighters 30 and fighter pro fighter level amateur level the 30 here I count over the am fighter Hauraibi Northern Star Club amadi Hauraibi apunba Epsina Punasinba Taruksuba Sandranadi Trophy 9 Men A Side State Level Village Open Football Tournament 2026 ngasi Hauraibi Kangjei Bungda Hongdokre nimit kunma thoini chathagadoba tournament asi Sports for Peaceful Coexistence haiba teamda pangthokpani hairi ngasi hongdokpagi tharomda hanigi Deputy CM Yumnam Joy Kumar Singh Social Worker Karam Basanta Singh Loitondam Zayananda Singh Urome Singh amadi Hauraibi Northern Star Club ki President
Laimapokpam Ikendra Singna Matang Sena Atoy Mitunglen Singwina Sarukyaki Trophy Asiki winner da case prize when Lupa Lakama Amadi runner up ta Lupa Lising Yankai Manga Amadi trophy Yaudi Tournament Asida Manipurgi Tongan Tongan Ba Lamdagi Lakpa Football Club Puna Kunmarina Trophy Long Nabigidamo Akan Ba Lamba Tong Nagadori Ngasi tournament Hongdokpan Nimita Hauraibi Northern Star Club Hauraibiga All Star Ksih𝐸𝐯 Sanaki match aduda All Star 𝐶𝐸𝐯 na apiba matamgi manungda panjan ahum sunoda maipaki All Star 𝐶𝐸𝐯 gi panjal sing adu team asigi jersey number 4 Y Surchandra jersey number 3 K Lamnganba amadi jersey number 11 S Ranbir na chankhibani hairi Role ball players amadi chahi tara manga ki makhada laiba students singi damak nalit indoor basketball akam parta tha sigi tarik ni pandagi taranipan phauba non residential coaching camp ama pangthok lagani hairi Manipur Role Ball Association ki general secretary Dr. 𝐿 Singna kudek piduna thadorakpa chirolamada role ball players amadi students singna camp asida saruk yana ba khangalakli amadi camp asida North East India gi oina experience lairaba role ball coach Sujal Baspor na takpi tambigani amadi Manipur State Role Ball official singna mahaki mating pangkani haidi maramaduna saruk yagadaba singna admission form launaba amadi akupa marol gidamak state official L open draw natraga apiba number 9436021366 ta tarik taret phawbagi mamangda office hour gi matamda paw faungnaba khangalakli Hoje Aroibada Maroiba Paw Mukana Pisari. Khaidem Ongbi Chawbadi Bigi Misiga Mari Lainana SITM Semdana Pungkun Mariki Manungda Tizen Begi Tabak Chata Hanbi Haina JSC ki Maike Degi Governor da memorandum Mama Pisin Krei Amadi Maitei Heritage Welfare Foundation na athuba matamda solution ama puraktuna Manipur da thokliba crisis asibu loisin binaba amadi Manipur gi gelho furup singbu kan binaba Prime Minister Narendra Modi da memorandum ama pisin krei Ngasigi oina notice window TV na sandok jaba numidangi Manipuri paw mata ngasel loizare miding tabiri pa pumna mapu amuka hanna khurumjare Football bu thawai haksang yauna pamliba miyoi singidamakta yamna nungairaba paw ama puduna lakchari madudi first CPC trophy 9A side state level open football tournament ama lagliba kumjali sing aniga kunga taruki January ki tarik taragani pandagi hauduna Chingya People's Club Yairipok Ningthaunai Chingya Lekai na sinduna Ningthaunai playground da pangthok lagani tournament asigi form ngasi maktagi fangbiragani tournament asigi pricing di winner prize da rupees 1 lakh with trophy, runners up da rupees 70,000 with trophy, best discipline da rupees 7,000 with trophy, best goalkeeper da rupees 5,000 with trophy, top scorer da rupees 5,000 with trophy, best player da rupees 5,000 with trophy asina chingbani. Registration fee na sumetagi rupees 7,000 khaktamak oigani. Form 1000 bagi aroiba matam lakliba January ki tarik taragani thoida oigani. Manager meeting na January ki tarik taraga mangada oigani akupa marol gidamakta pizariba contact number sing asida paw fawbirau contact number sing adudi 8837447610 natraga 8787882150 amadi 6009396994